kuthiwa is a self-respect. Anithi amen. Tshela makhelwane yini? Self-respect. Tshela makhelwane yini? Self-respect. Akakuzwa futhi emtshela uthi self-respect. Ngolwimi nje olujwayelekile ukuzihlonipha wena, ngoba kwehlukile ukuhlonipha abantu. Awuthi amen. But this time we talk about respect about yourself. You must respect yourself. Kumele uzihloniphe wena. Hallelujah. You must respect yourself. Tshela makhelwane sihloniphe makhelwane. Yamasa kakuzwa mkhumbuze futhi sihloniphe makhelwane. Umuntu osihloniphayo, number one, uqala cabange before akhulume. Umuntu njani osihloniphayo wenza njani? Uyaqabanga bese qina ngani? Ngokhuluma. Mind your language. Mind your language. Nangabe uyasihlonipha, mind your language. If mind ilanguage yakho, bongeke ukhiphele zinhlambo uhamba uyikhipha. If mind language yakho, if mind ilanguage yakho, bongeke ukhiphe amagama alimaza abantu. If only mind ilanguage yakho. Sanibonani enkonzweni. Amagama owakhiphayo are-dangerous, ngoba asinayo iraba, ireza yokubuya sizowaqisha. Noma ungaqolisa uzuguqe ngamadolo, lawa magama owakhulumile emuntwini uyosa ayofa angazange ahambe engqondweni yakhe. Mind your language. Owamele mncane kule nkonzo, sanibonana enkonzweni. Uyabona ngenxa yokuthi awuyimind ilanguage yakho, kunabantu abangafuni ukukusondelela. Labantu abadedako abaqhelayo duze kwakho, abanye babo bebazoba usizo. But ngenxa yokuthi awuyimind ilanguage, abantu bayasaba ukusondela kuwena. Noma ningathi niyakholwa niyavutha nikhuluma ngelwimi, ukukholwa kwenu akukapheleli nangabe ulwimi lwakho alukasokwa. Into oyikhulumayo, tshela makhelwane into wenza njani oyikhulumayo. Ake uqale wenza njani uyiqabanga. How come usibiza ngomntwana kaNkulunkulu mara ulimaza abantu ngamazwi akho? Abanye benu ngisho namadoda nibalekele la. Indoda nakushona ilanga iqabanga kuye ekhaya, idonsa inyawo, ifuna ama-excuses okungayi ekhaya, ngoba ibalekela amazwi ohlala wakhuluma. Nina niyamdinga umuntu okunitshela iqiniso. Abanye benu ngabe balotsholwa, lo muntu bekafuna ukulobola waqoshwa umlomo wakho. Tshela makhelwane, mind your language makhelwane. Mind your language. If you don't mind your language, anithi amen basalwane, uzovala nama-opportunities labe kumele ube access now, labe kumele akuyise empumelelweni. But because you don't mind your language, kuneminyango evalekayo. Igama lenkosi alibonge. Please respect yourself. Zihloniphe. Bamba makhelwane sihloniphe makhelwane. Usumdala manje
ukukhuluma lezinto oyikhulumayo. Usumdala manje ukuthi ungakhuluma le nhlambo oyikhulumayo. Umdala ukuthi umlomo wakho ungaqhubeka ukhulume lezinto osikhulumayo. Shika kuleyo ndlela leyo. Kwasho ingoma ethi wena ondinda kude phansi kwesibhaya. Ishoni kakhulu. Iswa iswithi awu mind your languages. Kufanele uzihloniphe. Hallelujah. Zihloniphe. Zihloniphe. Anithi amen. Ake ngiqhubeke sengizovasha. Number 2, umuntu osihloniphayo anithi amen. Uyaminda nangendlela agqoka ngayo. Umuntu onjani loyo? Osihloniphayo. Uyaminda ukuthi ngigqoke kanjani. Ngoba lonke uhlobo lokugqoka lunjani? Lu-right. Akukho i-dressing code enjani? Wrong. Yonke into i-right. Tshela bakrathi yonke into i-right. Noma ugqoka ibhruku kunjani? Ku-right. Noma uqephesile kunjani? Ku-right. Noma ufake underwear kunjani? Ku-right. But it's depending ekutheni lolo hlobo lokugqoka uligqokele kuphi. Lonke uhlobo lokugqoka linjani? Lu-right. Nayo le suit yami lengiyigqokile le ingaba wrong nangiyongena nembhedeni bese ngiyalala. So konke okugqokayo kunjani? Ku-right. Futhi kungaphinde kube njani? Kube wrong. Uma ugqoke endaweni enjani? Engafanele. So I encourage you, respect yourself. Tshela makhelwane, please makhelwane, respect yourself. Akakuzwa phela lo nyamazo thathela kude mtshela ukuthi respect yourself. Sihloniphe anithi amen bazalwane. Sicela nje ukuthi usihloniphe. Asifuna okuningi sithi wena yenza njani? Sihloniphe. Mind the way ugqoke ngayo. Ngoba the way ugqoke ngayo iyasifezela ukuthi ingqondo yakhe iyasebenza. Kuveza ukuthi ingqondo yenza njani? Iyasebenza. Thosin Busis. Mind. The way ugqoke ngayo. Lokugqoka kwakho lokho. Awuthi amen. Usikhombisa ukuthi wena usihlonipha njani. Hallelujah. Sihloniphe. Yethi makhelwane, please sihloniphe makhelwane. Phinda futhi makhelwane, please sihloniphe makhelwane. On the 22nd of November, the apostle will be coming to Secunda at Cecil Club at 10 a.m. Then on the 28th of November, the apostle will be coming to Msinga at Inkosi Yabathembu Hall at 10 a.m. Lezi izinkonzo zokubuyisa kwesithunzi kuyo yonke into empilweni yakho. Wena awubonakali nasebantwini ngoba kwathwetshulwa isithunzi sakho kanye nesabantwana bakho. One-on-one sessions with the apostle are available, so register when you arrive at the service. For more information, call our call centers. Numbers are on your screen. Abuseko ubunzima. Ngiyaphinda futhi ngithi yiyo le nkonzo enkulu yamhla ka-6 December.
abuzumbukela athi baba Ndlovu uzobukuphi ngiza embombela enaspoti ngiyofikela kuphi ngiyofikela khona laphayana embombela ya kune-stadium laphayana esibizwa ngokuthi Hall Stadium ya ngasemathafeni Hall Stadium nizobona ngaleli tende elikhulu elimhlophe kulapho soba sikhona khona ngasembombela Stadium siyoba khona lapho mhla ka-6 of December kanti-ke ungakhohlwa mntanami ngiyaphinda ngithi ngilethe yona le nkonzo yokuqosha yokukhipha isichitho uhamba naso udlala naso uphila naso number 1 sukuchithe kumlungu wakho uyakwenyanya noma ungenza kahle njani ubona wrong number 2 sukuchithe kumuntu okuthandayo niyaqambana kulelo khaya nje sowuhlalela abantwana ngale ndlela enilwa ngayo kulelo khaya uhlalele ukuthi kuzothwana ngaphuma kuleli khaya mntanami nizoyikhipha le nto uzawuhlala ngokuthula number 3 lesichitho lesi sukuchithe nakubaba umntwana wakho akasakufuna la uhambe khona number 4 lesichitho lesi sukuchithe ngishona semalini imali noma ungayibambi iyaphela imali iyabaleka imali ayikufuni number 5 lesichitho lesi uyasizwa namahlombe ayasinda nale kusona ukugijima ngathi ugijima iy'nqangosi ngathi ugijima iy'ntuthwane ngathi unobukhuphu uzobukhipha isichitho abafake sona wena kunomuntu okuhambele uhamba phethe isithombe sakho bokusebenza ngazo wena kunomuntu okuhambele uhamba phethe iy'mpahla zakho zangasese bahamba bokusebenza ngazo wena kunomuntu okuhambele uhambe ney'nwele zakho bahamba bokusebenza ngayo mina lo ngeke ngehlule le nto ngizayivula impumelelo yakho ngizayivula impumelelo yakho asihlangane khona embombela omnyathi kuphi lapha ngisho khona lapha embombela Stadium kulelo fika ubone khona lela tende lethu elimhlophe ya ngiyaphinda futhi inkonzo yobusuku bonke ningakhohlwa nababukeli itransport ikhona itransport hambe office khona manje ufika ubhalise uthi ngiye enkonzweni yasembombela njengoba niyembombela lingakhohlwa ukuthi beyimele ngabe le nkonzo le ise-rugby stadium rugby stadium unenkinga ukuthi ngathi masidabulubhukhile siwelela lapho embombela stadium ngiyaphinda hamba obhalisa khona manje ukuze bakubekele isihlalo emotweni etekisini noma ebhasini eletha abantu embombela stadium nayi-ke ndaba ikhongo yale nkonzo noma ipackage yale nkonzo ngiyoba ngikuphathele yona lungisa nje umnikelo wakho ka-350 ubuyele ekhaya uyosebenza ngalezi zinto ngikupha zona uphinde uthandaze kuyovuleka God bless you ubusuku bonke 6-6 mina ngizokuphakamisa kakhulu ikhalenda mina ukuqala kwami ukwazi umprofeti ngimaze ngoFebruary ngonyaka ophelile safike sathenga amakhalenda sahamba nawo sa emakhaya sasingenayo imali ngoba namanje ingayikabikho njengoba angikho good ekuthengeni ama products kodwa ikhalenda ngabona ukuthi ingimashanela futhi isikhonkwane ekhaya ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga ngihambile ngishiya ingane yomfana ekhaya ngise Friday enkonzweni yathi kimi mama uqhamuke izilwane lapha bengicindezelekile kwagcwala izilwane zama lapha eminyango zingakwazi ukungena uthi yena kwasuka umuntu lapha emsamo wayimboza waqhamuka wavula umnyango uthema lo muntu evula umnyango kwase qhamuka umpostoli uNdlovu wasefike ngishaya ekhanda uthi izilwane zahamba ngingasakwazi ngisho ukunyakaza mama ngasakwazi ngisho ukwenzana ngabona futhi ikhalenda uthi liyasebenza lapha kuwa kunekhove beyikhala ubusuku nemini lapha nebesakhe esakhe khona kodwa sanethe safaka ikhalenda kwathuleka kwathi du sakwazi ukulala sengathi sivile mhla sikade sifaka ikhalenda ngiyalibonga ugcobo la like noma okunye engakakuboni kakhulukazi imali ingakavuleki ezinye izinto nokugule enguzwayo kodwa noma ngakaphi kodwa ngiyazi ukuthi kophela mase ngifike lapha ngiyazi kuzophila nginalo lelo themba ngoba ngiyambona imisebenzi yakhe kuningi okade kwenzakala kuleli yagceke engubona sekuthule ngegama lika Jesu amen. Ugcobo likababa uNdlovu lwanceda kakhulu besihlushwa ngamagundwane nezinyoka kodwa nganele ngabona ubaba uNdlovu ku TV
ngezwe i-office ukuthi likhona lapha ngafike ngathenga iswayi ngathenga ikhalenda. Emva kwalokho amagundwane ayingena endlini esipopola esibuka esilunguza kodwa kanela ngachela phezu kwezindlu ngeswayi ngafaka ikhalenda. Inyoka ngangiyithola seyigoqene seyifile namagundwane amanye ngiwathole ezihlahleni eseyifile sebhuza impukane. Ngiyabonga kakhulu ngogcobo likaBaba uNdlovu, ngibonge kakhulu. Phambi ukuthi ingane umntanami umzukulu wokuqala ngimhambise driving efundela code 14 imali ke leya ngithi akazange afeyile uthi gogo ngaphasa ngedwa bakhala abantu lokho ngiyakuphakamisa kakhulu ukuthi kwaba ugcobo la ekhaya ngoba yikho into engiyenzayo leli swayi nje nale khalenda. Okwesibili ukuthi nje ngibona uqhubeka kokuphumelela ekhaya ngingumama nje wahambe nje ubaba kusemncane kodwa uma bebuza abantu bathi ubaba lapha ekhaya usebenzaphi bebona ikhaya lilihle ngoba ufuna ukucela lokho ukuthi ngicela ungakhise leli khaya. Kunezinkinga phakathi kwekhaya ngiye ngasebenzisa izinsebenzo zalapha ekhaya ngiya lapha eofisini kundodakazi uMasibiya ngifika ngibika inkinga yami ingane yami nginale nkinga enye yezinto le athi angithole lesi sikhafu ukuze ngivikeleke usawoti omhlophe usawoti obomvu oyiwona osebenze umsebenzi omkhulu ngikorobha izindlu zonke ekhaya ngalo sawoti obomvu ngichitha ngaphandle amanzi ngabona inhlupheko ideda umsindo obukhona phakathi kwekhaya ngubona uthule ngendlela esimangaliso ngathi mangifika kule mntwana ngimchazela konke wathi mama konke lokho akulutho kuzodlula insipho athi umntwana ngiyithenge ikhandlela elibomvu ikhandlela elimhlophe usawoti omhlophe usawoti obomvu ngasebenzisa wona ikhalenda lalikhona ke phakathi kwekhaya ubaba wayekade lithengile phambilini khona eoffice bengithi njalo ebusuku ngabo12 ekseni ngabo5 ngivuke ngilithinte ngikhulekise zonke izinkinga. Hey bazalwane isimanga lesengasitholayo ke mina from 2021 ngigula ngiphethwe iqolo njoba ningibona ngumqemane nje ngoba ngimile nje ngiyayihambela ngibheke kwaNongoma ngizwa nje enye intombazane iyakhuluma nomunye umama ithi yena yazi khona ioffice kaBaba uNdlovu la ngithi ulikuphi ingane yami bathi le phezulu nganyuka uyabona ukuthi kunyukela kanjani mawubheke lapha phezulu kodwa nganyuka ngikhokhoba ngaze ngawongena khona mangifika ngithi ingane yami uma ngeze ukusinda ngicela ungangidayiseli lezi zinto lezi yathi ingane thatha naye amafutha nazi izinto ikhona zonke ngathi kupho kushibhe kakhulu kunakho konke yathi nje kushibhile mama konke ngathenga ioil ngathenga namanzi e50 amancane imali engangenayo ngutshela ukuthi yathi ingane amanzi uzowasebenzisa ekseni ungakadli uwaphuze hayi ngathi ayinamanga ngifuna ukusinda manje mina ngoba phela angikwazi ukuhamba ngavele ngawaphuza khona lapho ngathi ingane yami ngiyagcoba njengamanje ngutshela ukuthi ngafike ngalala ekhaya kuze kube manje ngumqemane ngamanzi kaNdlovu ngiyabonga. Mshayeleni futhi izandla ezinkulu kakhulu egameni lika Jesu. Amen kubazalwane. Nginibingelela nonke egameni lika Jesu. Ngithanga ngibonge ugcobo likaBaba uNdlovu. Bengasebenzi lokho ngazalwa ngumama nje bengisenza emzini wabantu bengihlupha nakhona. Kodwa ngamele ngangena la ekhaya engabizwa. Kwawu 15 days. Ngakhumbula isizulu sewukuthi enakuthuba bongokuncane bongokukhulu. Ngabanga kakhulu ku 15 days enguthola umsebenzi ikontraka ifikile. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Ngaya umhla ka-31 of December soba sinale nkonzo enkulu yokwehlukanisa unyaka kule
nkonzo leyo kwahlukanisa unyaka yimi lo ingoba ngubeka isandla mntanami mina ngizokubeka isandla ngokukhipha le nto abafake yona ngoba kunomuntu wafunga wathi soke sibone ene le nto ekubophile ibophe wena ibophe nabantwana bakho abayiphambili abantwana bakho abaphumelele abantwana bakho babophekile basebenze abanye abalotsholwa abanye abashadwa ngoba bakubopha and ihlupheko yakho seyiwela phezu kwakho kunomuntu okuvale ngenhlabathi amathuna wena kunomuntu okuhambele bakuhambele ebantwini bokuvala wena ngomhla ka-31 of December inkonzo yobusuku bonke ngiyoba ngibeka wena izandla ngukhipha le nto abakufake yona ngiyoba ngukhipha ihlupheko uyabona le hlupheko phezu kwakho ayivumi nokuthi wakhe ayivumi nokuthi uphathe imali ayivumi nokuthi uthole umento ayivumi nokuthi uqala ibhizinisi ayivumi nokuthi uphume ekweleteni ihlupheko kule nkonzo lena ngifuna ube khona uma ukhona soba sonke sibambele ngubo uma sidabula kuyoba kuhlephuka ihlupheko phezu kwakho uma sidabula kuyoba kuhlephuka izikweleti phezu kwakho uma sidabula kuyoba kuhlephuka abantu abarongo abahleka nawe kanti bona bakuhamba phansi abanye bahleka nawe kanti bona abathatha isithombe sakho bokuthakatha ngaso uma sidabula le ngubo soba sidabula ihlupheko ngeke ungene nehlupheko ku-2025 nangiqeda ukudabula le ngubo ngiyogqokisa iskipa esami leskipa uyothi na usigqoka uyobe ugqoka impumelelo omunye ubaba nimthande kakhulu ngithanda ngimgqokisa iskipa uthi baba uNdlovu ngizokohloka umhlabathi uthi kwawohloka umuhlwa wawohloka umuhlwa waphansi nenhlabathi emva kwa-2 weeks or few weeks wahamba uthola umsebenzi omunye bekangakwazi ukuhamba bebathi kulibala i-spinal cord uhleli phansi ngamgqokisa leskipa waphakama wahamba omunye bekaphanjanelwa yingqondo ehlanya kumele ukugqoka leskipa waphaphama wathi kanti sengikuphi lapha sogqoka nguwe mntanami kuyovuleka imali sogqoka nguwe leskipa mntanami kuyongena imali obongayazi nokuthi behlelephi yonke le minyaka uyogqoka leskipa mntanami uyozwa le nto abakufake yona emahlombe yodilika 31 of December ama-transport akhona wonke ama-province e-South Africa wonke ama-province e-South Africa ama-transport akhona aletha abantu lapha uyitholaphi le transport hambe ofisi khona manje uyobhalisa kusase-eli khona manje uthi ngifuna ukusenkonzweni kababa Ndlovu wena othi le skipa lesa sitshintsha izinto ngiyasifuna ngicela ufone khona manje ubhalisa usayizi khona manje ufone khona manje uthi mina ngusayizi bani ngibekele le skipa God bless you 31 sehlukanisa unyaka